Angibingelele sanibonani balaleli nabathandi-ke bale channel. Kunento ebizwa ngomona emhlabeni. Umona-ke uhamba ibanga elide ukuze uziveze. Kwesinye sesikhathi futhi awuthathi isikhathi eside ukuthi uziveze. Uyaye nje usheshe uziveze. Ake siqale sibongele laba baculi ababili abatheke benza umsebenzi oncomekayo nobuya sengazi ukuthi abantu bayawuthakasela kakhulu enkundleni zokuxhumana. Umculi ofana noMthandeni SK efeature cheke lapha yake uMawo. Kunengoma-ke yabo ethi-ke Igushi. Le ngoma-ke iyona ebuye ihamba phambili kulezi ngoma ezimbili ezithe zakhishwa-ke uMthandeni kulezi insukwana nje-ke sisuka kuzona. Uzokhumbuleka ukuthi ngeviki ledlule uMthandeni wakhipha ingoma eyayithi-ke ithawula ngiphosa ithawula lama nobhinca lona. Le ngoma-ke nokho wayekhiphe ngoba kwayesama ukusapota-ke eminye imicimbi ozakwabo bekade-ke benayo ufaka phakathi uThibela kanjalo-ke nobaba Ali Mgube ababeshadelwa. Wabeke sekhipha-ke le ngoma uMthandeni ngoba-ke ethi kusama ukusapota bona ecela kabalandeli ukuthi-ke kuleyo mcimbi leya nohamba niyobukela imicimbi bese-ke nibhinca ithawula lami. Angeke sikufihle ukuthi kulezi ngoma-ke eziphumileyo izolo ezimbili okumawo okuyingoma feature kuye uMawo nalapha feature khona kunomcebozi kodwa angeke vele zeyithandwe ngabantu ngendlela efanayo kanye. Kodwa okuqaphelekayo ukuthi abantu abaningi kunengoma yakhishwa uMthandeni ngonyaka ofile eyayibizwa ngeParis. Le ngoma abantu abazange baze beyithathele ekhanda ngalesi sikhathi iphumile. Azange beze beyikhombisa ukuyithakasela ngaleso sikhathi. Baze bayibonela ngaselishonile ukuthi nembala ingoma lena-ke ngiyokulalelwa. Kunjalo-ke futhi okubonakala sengazi ukuthi-ke kuzophinde kwenzeke futhi nakule ngoma. Njengoba abaningi beqala-ke beyigxeka bethi-ke le ngoma-ke cha ayikafiki isidala ezingeni-ke leParis. Okumangaza kakhulu. Kungani babengayivumi iParis ngalesi sikhathi-ke kusese yingoma ekade ihlisa ngalesi sikhathi. Bayivumelana namhlanje ngoba nakho uMthandeni esekhiphe le ngoma ayikhiphileyo. Uma ngabe ukuthi ngempela abalandeli bakaSkandi baneqiniso futhi-ke bayakhona ukuma nomculi kaMaskandi akukhathalekile ukuthi iqhawe labo noma kusile iqhawe labo. Kungani bamshaya ngesithende engomeni eyayibizwa ngeParis? Kungani bengazange beze bevuma ukuthi iParis yayingoma eyayinswempu ehlula-ke zonke ingoma ezayiphumile ngalesi sikhathi? Le ngoma kaMawo noMthandeni ibukeka sengazi ukuthi kizohla abantu futhi abantu bayincoma ngapha nangapha. Nakuba-ke bekhona osigwili phambana noBhoko abakhombisa ukuthi abayithakaseli ngoba-ke besama ukuyiqhathanisa neParis. Paris leyo abayiphikayo bama ngentaba uma ngabe-ke betshela ukuthi iyona ngoma yonyaka. Yilokho-ke kuvezelayo noma okwenza kubonakala ukuthi into ethiwa umona nembala iyayihlala isikhathi eside ingafeli kodwa la ivela khona bese ibuveza ubuyona. Umona-ke bakithi iyifa leziwula futhi-ke iyifa labantu abangazazi ukuthi-ke bafunani. Nabahlale bazi ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi-ke begxeke noma-ke begxeke into eyenziwa ngomunye umuntu ngaphandle kokuthi umuntu enze okungcono kunalokho omunye umuntu akwenzile. Laba baculi ababili siyabahalalisela ngomsebenzi wabo omuhle abawenzileyo. Muhle umsebenzi madoda. Ingoma yenu ibukeka sengazi ukuthi ngahle iyoshaya-ke imiliyoni kungakapheli neviki nje ikhishiwe. Njengoba sikhuluma nawe nje iphikelele lapha ku600,000 angakapheli no24 hours eyikhiphile. Ngicabanga ukuthi-ke namhlanje izobe iqeda usuku olodwa iphumile. Lokho kuzobe kukhomba ukuthi-ke ibukeka-ke izohlaka abantu kakhulu njengoba-ke futhi-ke bebaningi abantu abangakayilaleli. I-weekend phela namhlanje abanye-ke abantu babhizi nangemculo yabo nangemicimbi yabo okuzothi uma ngabe-ke baqeda ngemicimbi iqale phansi-ke bekwazi ukuyinikeza-ke ithuba le ngoma bekwazi ukuyilalela. Siyabahalalisela-ke labaculi kodwa bese sicela futhi nakubalandeli bakaMaskandi ukuthi ake nibe neqiniso nime nje. uMawo ningamqhathanisi noLwandlunkulu. uLwandlunkulu ungulwandlunkulu, uMawo unguMawo.